Poto, tangata o ni kilomita, au makatamai. Ko whaki ka mea, ule mahu, o lea e rei. Tua makma, mau tamai, ai lani e apiona. E apiona aku tā pāpo kua wha. E apiona, ui ko sihoa sei, o naku mai makma tolu. E apiona aku ui, sihoa nisi, tau makma tolu. E apiona ko Immanuela, o tua i e makma tolu. Tai o maulau marie, ngahi rei, ngahi tāpua, e pape a kione, e whakakoroa i mga tōru. O maua e monu ia, i mawak mai, o whakakoroa. O lau mape ngahi tāpua, ko pape e manama mo ui, i mga whakakoroa i mga tōru. O kimata i koroa ia ka ki mga tōru. Tau mai a, hopa whakamatu ki mga tōru e maria. Pai e ngā ue. Katatu ki pai ki mātoru. Huapa e apiona. Maulau tāpua. Tāpeu i mātoru no pahinga Tanaka. Ki Fakakaukau Fakaako nani. Koloria ka papi. Panga ke kua whakoroa koe. Mau wata whakatai whamaro. Walere ki ngā ki pai. Ni stato alle mie Tonga. Nemo kune tonga me a timur. Pamao hoki hare ke whai ki IBC. Whakatare ko kama whakoroa koe. Pamao na tore tautini. Papureak University of Otago Tonga. Tāpua ki whai national na tore. Kata koe. Pamaro me pare rei ke whai. Kau whaiak. Mā kau ngāu e kua pē o University. Mau kau pataha ni ko whakoroa koe. Ka mai ko taha rea ke koko kua. Pare rei ke whai. Mau lau e tāpua i tanai. Fakakaukau ko e aha koe ni. Na whamoe e ka mi uru. Kai ke hoa e whai na taka e kono maanga. Ai kau e a kiona. Mau lau tāpua kei. Ke mau patataha mai ai, ke holo koe ni, whai ai e mau Talanoa. A koro karama koe ni nai lere ia i tau Kolisi. Koe a honi, a keho e au ni, wai o no tuunga ke, mau unu ke tuunga, ke ki maalunga ani. A pau pataha i betona e ngahi. Ka wake e keho e a ko, i University. Pai o Falefafo te kama. O mau whawhetai ai. E tāpua atu merelei. Peki hana whakoroa te IBC pai o no kotutu. Ka mino runga e ngā tō kama koe ni. Nāma ke mau kau katahai o tōna kau meni. Hanga e tamai ka mo. Ko kama koe ni o kore pe mua lau māni. Hivo mua, ko ia. Tāma nā koe ni hana kata o mātoru. Hoko ange koe kua mau lau. Ie ka pini. Hoko pepa matai koloa kata Poto. Ngai mea o ngā tātana. Ngai mea o ngā hoko. Ngai tu whaki mai i rea. Mau nasi ai. Tāpua klahi e ki mātoru e whanau. Mau whakata heni. Mau tuku. E mau pia whaki. O me ki mātoru, ko kama koe ni bol mātoru ko kape mea mai mi heo. Mara ko ngasi ai ke tāpuatu o lea, ke pini. Ko toke tuku te hoka tā mea. E langa ke e mau ngai mo ui. Langa ke e mau ulo. Mau ngai Fakakaukau, me mau rawa mea, me mau tuki mea ko kape. Langa ke tu una. Paa maa ia i ngai tapatu i kino ko mara e. Tāu ke mo ki una. Lord malu kua mai ki mātoru mo tō karama koe ni. I me mua ki mo mua ka mau rukuia. E kaisi ka mapa mo ui. Kaka me o pira o toa.
o kore ke whamawala te Tongatapu te kamata ki te tai mua e ahoni. Ai a kā mō ki te whakakata ki whatongia koe ki te tuku mai ki te whaoko. Ai a koe rea kai kai. Te ui te tau tui, te tau kore te tau nei ki o toa, a mea, ko te whaku mai ka tātou, koe ana tau whaoko na tu o kō, a pēhene te he. Te tau tui o tau pēo, ki hene ara toa koe o tau tai rei, kau maari o toa, i whata amani o tati. Whato ke tai rei ke tangata rea e tawhi, ta Iki Mafi Uele, ta kere ki ono hoa. Ai aku, nai hen ke te whai o tau whakakoa. Tau ku mau amanaki te ia koa rei moa. Me te koe takarea e tawhi. A tāre rei whoki ai, kare kita koe ai, wāko koe ai Pasifiki le, vesi koe Pasifiki Saute, o tā Mopini Sareharea, o lau mai e tawhi, te tau whanga whanongoa, ai koroa koia, te kuku mai e tawhi. Tātari rei whoki ai, taki koe ai, University of Otago, Tonga, ka koe a pēo ki o taki e pāwhe kumi koe a University of Otago, a ka tā tangina University, e ka Fiji. Pea e tātari rei o kuatu ki e Tātien, o nāhi wā koe a University. Te pēr ki Haumatetefa e kotoa i University. Whanawa, University. Kaitare e mo tōru e he whawhekumi koe a University he whawhi. I he rea koe a whawhi. Whātwho ki tātare rei ki a mo tōru kotoa pē, ngai kaumāme. Ngai mahen, ngai kupe kawa kotoa pē o akangan. O tau heni a whawhin, tātare rei ki mo tōru. Whaampe, te mo tuwhi a koloa le rei mo lah, mi he rea koe he whawhin. Koia, a ki rea tātare no nou ko whakakatu. Ki whawhawhonga ia ki rea taitari o e whawhin. Malo. Kore ke ua whamaramaroa te whakatapu kakato e kamata ake whatahangan. Pea ke u whamaramaroa te he lotu le rei umaa e lea taitari ne whahoko. Koe whatongia o ku tukmai ke motuani koe Fie'ilo aki e tangata ki a whini. Koe ki mō ke Fie'ilo aki ako pe whakamalo heni ki he IVC, i he Talanoa mo e whanatolahi, whikawaki mo e prokalama koe ni, koe whakawhiawhia ai wakai o kuto e whamaui mai ki hoko atu pe. He koe tahane ngahi prokalama wai whinga kwa awhi au pito ai nai ti au i au i he kua hirika koe ni koe TNU, pea mo e waa ai University USB o tui tongani. Koe o whiawhia makehe au pito he whatongia kono a manake whakauko kono Fie'ilo aki atu e ai o taharea i uhinga keke. Ko hinga ulu aki pe koe tō tahani nei e taimi na u whiohi wāo whiohuto mo ia i he lakanga koe whaiako pea i hono lakanga koe tausia.
Maha koe nai kamata mai whio hiko ni ko tae le ua ni ai maha pe wata. Ka koe ahoni ukehe. Ai koe maa whana make, sia te au, koe nai ai a whikawaki I loki ako, pia mo iki, pia ukwhia laha kina. Kaike, ko iki, pia ko toketa Iki Mafi Uele, o ku ikake sola ke toko lahi, pia ko ni ihi toko lahi e lokini. Kono hinga koe tangata nai ngā aue waawhia pito I poto ngai ako, ngā hita, ka koe ne historia o iki, o ku lahi au pito, ana ne kore mai peke uhanga peo tu peo to mea la lahi pe. Pea ihe kore koia ai ko toka I au pito, pea koia te tau nofo ofi holo pei pangai, mwe ahanga, ka tau sio ai peki Kauvai. Kake, ko iki, koe tangata ia me he Houmatetefa, Fakakakai, Kauvai-Ha ano, apai leo. Ka bau ko koe me tau wha koia, ko mou tangata en, fok mai. Koe fanautama ia Puatoka, mo Falefafo, Kauvai-Ha, Uhiua, Nena tupu pea iki I apai. Na ni ako pe I he GPS a Fakakakai. Mahapa ko iki maha koe toenga ia koe nau hiki mai ki Tonga ni. Pea kage, ai koe lau tupiranga iki le whai pe kongalahi pe koe katoa I apai. Fakakakai pea le hiki mai ki heli o hoko atu he Kolisi Tonga. Pea koe ua awhi koe tau lahi ia I maman katoa. Kamataanga senturi. Pea ko iki na kapteni he Kolisi Tonga ua mataha. Aia koe makamai re ia. Koe tangata rea. Pea I he tuu koe I he taimini o sio atu koe ki ai. O koe ki whaha o foia. Kaike. Ai koe ua awhi mataha ia pea ka pau koe kongalahi mea ko ni ko ku manatu I pe e taimi nei whenga mo iki. Ne hua ngā iki ke University USP ko kamata ngā ue ia o hua ngā kamata ako. Pena e ako whika iki. Pea koe kamata ia ku whatonga ia iki. Ne kono wena whatonga pea iki koe tangata na tariniti ia. At least he mala e kini kona whai ako ai. Kana e ako accounting e taimi tatau pe. Le osia iki the first degree be USP. Pea Rau tone mau tu whatau tonu mai tene Foki maa iki o whana whatongia koe haukate ngā au iki pureanga po whanua I he lakanga whawhai ako. Pea ne whai ako I pureanga. Whatau iki risko mau ai nei I Kolisi Tonga. Whai ako tong high school, Kauvai-Ha. Whai ako koe tihe. Nei ma whiu. Whiu pea iki ngai tonga ni mani peke alo ewa ki mūru. I he loto, nane hanga whakangai ni tawa taina na whau tu polo aki. Pa pe iki te o alu. Pa kake alu iki a vetunga alu atu ki oke ke e kueta. O ngā ue. Mana ne misi pea motu maha pea alu pea o. E ne Fie'ilo. Kake, ai ne alo e ngā aue a iki o ai ke he ufonua ke he Pasifiki. O ngā aue I Tokelau, I ngā haitau, I he tawhaaki peo e ako. Koe Curriculum Leader of Business Study and Mathematics. I ngā haitau, pea iku mai ne whanonga. Kakao mahana e hau ki Australia. Kai ke nofo pea iki loki ako pe. Nā kai ke mawahe a iki o aro mawahe biai. Ai o aro ki Australia. Mai o whainga maaria to hoko atu ki he umataitohi to maalunga angi. Pea I hene I Australia. Nā e ngā ue koe Coordinator o Advanced Accounting Issues I he University of Otago. Pea o homare peo mato e whetawaki u asiange I USP. Ki mua kautu ki hawen ki tokani kamata ngā ua hatuahiwa. Pea hamu koe asiani tamai ku maane ngā au whai ako I USP.
koe assistant lecturer is accounting. Pe whakawhiawhia ne aurangea. Mau ngā au whakatahai. Pea o hiki mai au ki hene wā te tāhiwa. O hatuko whanonga tau puria ene Fiji. Pau tohe, hei, whea koe. Tā mai ku mai whakamaaria ki alo te Houmatetefa ne a koe i Dunedin, i Otago. Pea tā whawhiawhia pōpō, koe mea tēnā mau koe pōpō atu pe mua tānga iki. Pena kai ki whaha halotosia pe koe. Koe nā tūla tangata koe ni, koe whakaongongo pe, koe ne mau pe whakamaaria ku pau pe ke alu pe tene whakato pe ke mau kutoa mea whia mau kia. Aia o kai ki whai ha ofa hango whakarea ane nai. Ua iki ke tūnga koe ni, o ne, nai koe ki muini mana ne lava o tifeni e ne PhD research e ne thesis, o tau whiawhia kātoa ai. Pea, koe te me te pū o ku maawai pe ne ngā aue i University of Otago. I he Pacific Academic, pea koe lecturer ia i he Department of Accountancy and Finance i Otago Business School. Ai whakawhiawhia a pito, pea o ku tau mao hena iki, ai koe very fresh a pito a iki hene hao koe ni. O spene tifeni ne thesis, wane hao hena o present i ha umea te tau Fakakaukau ka tau tolu, pea hange koe rea taritari, o ku tau sio taha katoa koe osi koe ai rea a iki, te iai umea lahi te tau wako a pito, me mahe whai e iki, pea koe Fakalanga Talanoa o manaki ke tau whanau mea iki e whea whini, o whakarea o pehe koe mahu'inga o Fie'ilo, ko ha Fakakaukau Fakaako ke te Tanaki atu ki he ilo pea moe poto. Kataki pe whaoi whakaako whakamawhana pe, kore atu tau paspasi, tai tare nāla nā whalo. Kore ke whanga he tau whatapu o Sena Afriki. Kai ata mua ko whenga maari e koe ni, ke whakakato atu hoku whatongia. O whanongo he historia koe ni whakalau he toheta, whapapa he toheta. Ko hange ko fuulahi mo fuu maarunga historia ia ki he mea koe ni te Talanoa atu ai. Whea ko kore whamore more atu ka pau e tono noho mo mau mo mea te mo mau me he mea koe te Talanoa atu ai. Mo kātak whamore more anea. E kulawa mai nau hau peo tangutu i mui he. Nai kai ke uwhi tangutu i mua heni. He wei hono uhinga. He o whapapa i lahi. Sio Kauvai-Ha mo Kaupurako. Kane tae aua ho mo tokoni nai whai ke mo toani. Mai ofa he taimi nai wāre ai mo toani. Ika te wā umai ki tūnga. Ki tūnga gano ko wausia. Peko hai ki tūnga ko wausia. Hange peko e whakarea o e rea. Ko e Talanoa. Aia o uhinga e Talanoa. O kai te mau ai ilo. I'm not the expert of it. Ko Talanoa atu ke Talanoa mai. Ke tau lava o mau me ai hawhahinga mo oni. Mo katak whamore pe koe ku Fiji sa he kai te tau Talanoa ki ai. Ko ngā he me alfa politikare alfa ka pere ngesi anga ni tuu. Ka koe ku Fakalanga Talanoa he ahoni mga tuu nga ia i he article ba mga hea usia na aku au ki ai he taimi na aku whao he pepa. Tau te whito ki he methodology o hawhahinga research. Ai au ko to'o whoki Fie'ilo whai mea e Talanoa. Pea
Na ku ngā o ea ke ngā indigenous methodology. Kore wha more pe Mafitoki whare māma tupe mo ke ngā o ea ke o ngorea, bilingual. Ono ngā pe ke lava wha matara e ngā whurea ni, ngā rihe kai lava e hirea wha tonga mā kupus. Pea koe taha matawai vai anga he taimi koe na aku whau ai e ku methodology. Ngā o ea ke ngā indigenous methods. Koe i kai ke ai ha whahinga whakawai ke makatu. Ke tuu mei ai. Hangai koe tau Talanoa koe ki he kakala framework. Koe kakala framework ki he tue mo toa ni koe process pe ia. O tau ngā o ea mo tau wakai ke a ke mau hawhahinga mo oni. Koe alanga whare pe. Ka koe ki ai hawhahinga whakawai. Ke koe hamakatuunga. Ke tuu mei ai. Ka tau toki lava mei ai o tala. O kui kai ke inofo ai kakala framework. Pe koe Talanoa, pe koe vai, pe koe kaupapa ai kau Māori. Pe koe hae ngahi whunga o ngā ea he Pasifiki. Ke nau hoko ko ha methodology. He ko tuifo ka pau e hoko ha whahinga whunga ko ha methodology. To tonu ki ai hono whahinga whakawai. O kui he kau whapapa he kau he rea whapalangi ka philosophical underpinning. Ka philosophical base. Ka hono kumia di koe ki he tahawak filosofia. Pe koe Fakakaukau Fakaako Tonga. Koe whai teftoi Fakakaukau Fakaako pe e ua pe toru o kutau. Ki voi hono tau mo liriu ano Talanoa. Aia uraki koe whai teftoi Fakakaukau Fakaako koe ilo. Pe hono wa koe whai teftoi Fakakaukau koe Poto. Koe ilo mo Poto. Pe tau toki whai e pehano Tanaki. Tau whamalo ki he kau taki mua he malai o ea. Koe ngā koe nau hanga Talanoa ia. Talanoa gia ia kona helu whemen. Talanoa gia ia kawariko. Ilo pe mo Poto. O manatu ke he matapā e Kolisi tongana. Ui he taimi koe matapā o ilo mo Poto. Whaingoa ia e tokta lang kawariko. Pe ko hinga ia e whakatupa kaukau. Mea ni ulawa nai e he ilo pe mo Poto. Ke hoko ia ko hawhainga philosophical background. Ke langa mea e kakala framework. Pe koe a langa whare. Pe koe Talanoa. Ke whakamau ki ai. A koe ngai te ilo. Ko hinga ia ko whakatala Talanoa. Pe ko hinga ia nau whakaukau ai ki he Fie'ilo. Ngari ko hawhoi whotu uia. E ala ka pau e Talanoa, tōtou Talanoa. Na lava he Fie'ilo, o hoko e ka hawhoi. Philosophy. Ke langa mi ai. Ai toi ngā indigenous methods. Pe tau lau e whoke ki he ilo pe mo e toto nupe o tau koe truth and reality. Ai e koe, e whakataranoa koe honi, me nofo he ta whaake whakafilosofia. O koe kai ko haku malae, o maharu tonu ange, malae o whailo mo e kau tangata koe ia. Kai tuku pe mua ki kakau atu. Kai ke toki Talanoa mai. O koe whoke filosofia mo e Fakakaukau Fakaako. O koe ke perennialism. Koe whainga tui mo e whainga mooni, me koe ontologia o ontology. O kunau tui ki he lau koe, ai kakai iloa he taimi koe. Ai ni koe umau koe tonga ni, o tau kei whalala ki ngā he lau ai wholofola koe mooni. Koe whainga filosofia ia ta. O koe whainga filosofia, o tau ngā lahi ake society o koe essentialism. Pe o tau whai e ngā oe, o tau whai e ako koe ngā kohono mahu'inga. Ai o tau pehe, the key to success, ko pau kea koe e tau whanau. Ke ha, kina ora mau hanga aue, mau me hanau mo ui. Pe koe me filosofia e kulahe ne Asi Amerika, o te ke loko Asi, hene koe progressivism. Koe Fakakaukau Fakaako e progressivism. Ai koe whainga Fakakaukau Fakaako, o kune hanga o ako e whanau, ke nau hoko ko ha me mipa ahonga o society.
Maharu alfa tahaya be mo lau koe John F. Kennedy. Ke tau eke hifo, koe hae mea, te tau whai maa tonga. Ka kukai koe tau nofo peo eke pureanga, tu hae mea te nau whai maa tau. Ai koe whainga filosofia ia ta. Whewhe whainga filosofia koni utau la uilo ki ai. Ngā o lahe ake he kau sayanisi e koe constructivism. Pe koe whao. Koe mooni, koe whai mooni o whao, o construct. I he malae o accounting, maharpe te ki, maharpe koe ke urupo koe, tōpe ke ki whainga atu he malae o accounting, koe ngā koe ki hen hata accounting, maharpe koe, koe sepe koe accounting. Koe mooni e koe whai mooni o whao. Koe whai matai whika o tuku he balance sheet, koe whai matai whika whao ia. O koe kai koe whainga mooni o absolute. Hange koe lau ka sayanisi. Koe laa, koe daimi o ku tō ai, koe pau ke hopo. Koe monia koe monia o absolute. Koe whai moni koe o hanga heka o accounting o teu i. Koe whaika filosofia koe it's constructivism. Koe whai matai whika pe ia o tuku haki ai pia. Koe hunga koe whaunga na ngā aki pia tui ai pe kakai o kutono e whai matai whika koe tuku haki mua. Pia tari heka o ati ta kutono. Aia koe constructivism ia. Koe moni whao. Whewhe talanoa. Iyo. O kou pehe koe Talanoa u kau e he constructivism. He koe whainga mooni po koe reality. O i gai i tau tōru ia. Ka koe reality ia mo perception. Ai tō taha kou tau alo interview, tau Talanoa mo ia. Pea ko teimu tau o mai ai fo i mooni ko ia. O analaiso, pa tau Tanaki atu ke anga e tau Fakakaukau. Pea u tau uile wea, o, ta o kuma kou construct, o kuma kau ngā whao. Ai foi moni ko ia. Ai ko behe ko Talanoa, e lava ke tau pehe, o ko fall in he category of constructivism. Ko a foi filosofia whakatonga nei, tu at peka koe ki whakaukau ki ai. Whewhe interpretivism, whakauhingai. Ko behe ko Talanoa u kau mui he moon whakauhingai. Ka koe whainga whakauhinga ui he kau whadodoro e whakauhinga whakahumantic. A koe gai ko hono tohi hanga tonu pe mo lau hanga tonu, ka koe tau whainga Talanoa whakatonga, ku pau ke ki i wawanga ki ai. Ka ke toki mau hono mo ani. Ilo he temina u whakatotolo ai, ka koe fo i kupu i rea nai asi nai pehe, alu wai. Ai lau koe e palangi, pehe he palangi, go ahead. Kau koe uhinga fuki ke pehe ko ahead, o uhinga sarcastically ke tuku wā he kuo koe. Ai koe whahinga interpretivism humanity ki. O koe koe lau hanga ton pe mo oni, ka ko pau ke te ki i wawanga, mo te mahino, mo te ilo ke whahinga wawanga koe. Ai koe hui ko Talanoa pe he where ngā filosofia. Ke hoko koe whakawai ki e tau ngahi indigenous methods. Pea ko whotu pe e au i he ecophysis. Ko e tau ngahi indigenous, ka kala framework, Talanoa. O kunau ke hoko pe ko e tools, pe ko mea ngā aue. Methods. O teki ke nau hoko ko ha methodology. Te nau toki hoko ko ha methodology, e la pe ke uhala. Te nau toki hoko ko ha methodology, ka pau waha whainga philosophical underpinning ke tuu mi ai. Tai aonga pe tuu ai framework ka. Ka pau kwa kaha whakawa e ke tuu ai whare. E gai koe, ko mea mua whaka tuu ai i lo mai poto he whulanga whare ako. Ka ke? Ka hoko mai mua ke Fie'ilo. Koe kurea pesi e whaa ka whakapilitania. Pe tupe mua ke hu. Kakau atu. Nono whakahoko atu e Fie'ilo. Aia koe Fie'ilo, koe curiosity. Ka koe taha e ko ngahi claim te tuk sa maapopa muyang. Ka pau he kai te ke mao e curiosity, he kai te ke mao e ilo. O ku tae aonga pe ha ilo, pe ku mau pe ha ilo o ku ihe. Kai olewa ku tau mao e curiosity. Pe koe Fie'ilo ke mea koe.
Pe o mau e ilo. Pe ke ngā e aki. Pe ke hoko o poto ia, sio koe poto ia. Koe teimbeko ku tau Fie'ilo ai, pe tau hoko pe tau Talanoa he Facebook aku tau poto, o kuia koe Fie poto, o koe Fie'ilo ia. Kake, tuma ke uki Talanoa whakapitani atu. For more than 2 millennia, philosophers have been engaged in discussion concerning the notion of knowledge. Much has been said on issues such as what knowledge is, how it is possible, what kinds of knowledge there are, and a host of related issues. Various theories of knowledge have emerged that attempt to answer these questions, and the debate is still as alive as when it first started. One good reason for this is that knowledge is important for us. Some believe that ilo of certain things has intrinsic value, but even ones who think otherwise still think the study of ilo is of utmost importance for philosophy. Epistemology has significantly flourished after the 20th century, leading to more detailed and rigorous discussion concerning certain epistemic notions that relate to ilo. There is now an abundance literature, especially on justification, belief, and truth, the three parts of knowledge in its so-called classical analysis. A lot has been said about the notion of inquiry, as it is considered to be a fundamental driving force in our quest for knowledge. But oddly enough, epistemologists have paid little attention to the more basic motivation that has led us to start inquiring to the unknown. That is curiosity, Fie'ilo. It is a fascinating fact about the creation of our species that led us to come to know things that were unimaginable just a few millennia ago. But it is even more fascinating that we have developed the skills to become aware of our own ignorance about matters which enable us to enjoy the mental state of curiosity, Fie'ilo. Some are much better at it, but it appears to be one of the defining characteristics of being an adult human who speaks a language. Even the most uneducated or the least open-minded has the capacity to use language to think about things unknown to him and to become aware of his ignorance. When such an awareness of ignorance is coupled with an interest in the topic, it motivates curiosity or Fie'ilo. So curiosity is one of the basic drives that led us to develop the science, philosophy, technology, and perhaps even the arts, you name it. It is difficult even to imagine how intellectual achievements would have been possible without the basic motivation of curiosity. Hume called it that love of truth that was the source of all our inquiries, and hopes to curiosity as a passion, such as is in no living creature but man, so that man is distinguished not only by his reasons, but also by this singular passion for other animals. So what makes it possible for us to reach this stage in which we enjoy the mental state of curiosity, Fie'ilo? How did we come to develop our language to this extent that allows us to formulate what we do not know and to express our Fie'ilo in the form of a question? Understanding human Fie'ilo and its expression in language surely must be of vital importance for philosophy. The history of philosophy has produced an enormous amount of literature on questions concerning how the human mind relates to reality, and surely one such important link is curiosity. Yet little has been said about Fie'ilo in the philosophy literature. So this I take to be a very odd historic fact. The ancient Greeks had the idea verbalized by Plato and Aristotle that all philosophy start with thauma,
an old Greek notion that has traditionally been translated into English as wonder. For the lack of the better term, Fauma for these great figures could not have been simply the state of mind one is in when he comes across something unexpected or novel, which gives him a feeling of surprise or perplexity. Nor could it have meant merely having a feeling of approval, respect, or awe. It was not simple amazement, astonishment, or admiration, though it may have included an element of it in some form. For it to serve as a motivation to start doing philosophy and science, the old Greek notion of thauma must have contained more than that. It must have had a motivating force that gave one the first impetus to inquire into things not immediately present to the senses. Astonishment, amazement, admiration, or awe taken separately or altogether is not sufficient to motivate us to inquire into things unknown. Thauma must have contained in it some other element that involves an awareness of our ignorance. Something Socrates emphasized the significance of over and over again in Plato's dialogue. It must have involved a desire to know. Desire to know, which Aristotle thought to be an essential part of our nature. Thauma was not simple amazement or admiration. It had to include a kind of inquisitiveness, a way of questioning things unknown. It had to involve a form of curiosity to serve as the driving force for philosophy. Why is it then neither Plato or Aristotle never engaged themselves in a philosophical discussion of what curiosity is? How it is possible, how it motivates learning, and other questions as such. Though Plato never said anything about curiosity, he did address in his menu what I take to be a very interesting problem that indirectly relates to the issue of how curiosity is at all possible. Pe hoko tai e gulea whapalangi, e tok o atu pe ai fui kakano o elea, e ke toki lau ki ai. Kai koroa o kou whakarika atu, ai Fie'ilo. Kai koe me e o kou mahu'inga i ai. Ai anga koe tuu ai Fie'ilo moene, koe hai Fie'ilo kia tau tau Tonga. E koe whenga reality o kou whema whakamau ke Talanoa. Kai koe whema ko toko ni kono inga public lecture. Mai pe koe whaiako, pa koe pau pe ke tau. Talanoa ki ai. Koe ara wa anga ho Fakakaukau. Ki e Fie'ilo. Koe hahanga hi nau e Fie'ilo. Tene whakatonuki a ia. Ke hoko ko hawhainga Fakakaukau Fakaako. Ke kamata hano Talanoa. Whewhe koe whaiako. He daimi uke iloki ako ai. Whanau o muke ako e step e fitu koe ni koe hano teu e le soni. Koe ia. Koe ha step i kau roaki. Ia. Koe fo introduction ni koe tau whenga ke ha. Tau whakarea me koe hook. Ai ha foi hook a kene hanga hook attention a whanau ko ngaka kamata lelei. O koe kai koe Fie'ilo ia. Ko hanga whaka ai he kamata anga ai Fie'ilo ai whanau. Ka pau he kai te hanga whaka ai curiosity he kamata hau leso ni. Te ke whanonga rea e komene whanau si e whai ako tae ori mōni. Boring. Koe uhinga iau boring ai leso ni he koe kai ke tau hanga whaka ai e Fie'ilo. Whewhe research. Te tau tafoki pe tau toro whai hafo koe research. E kai, ko pau ke tau raki Fie'ilo, ko uhinga ea ko tau whai research. Pe kumi, koe Fie'ilo. E kai koe ia. O te ke tui mega te au koe ang pe whatanoa atu.
Fefe ne hoko mai he curriculum. O whilawe ina e Fie'ilo mo curriculum. Kau ngau he curriculum. Silapa. E o koutui pehe. Ko hine tau hanga whakalevo loa koe silapa. Ke au ke te mama whaange. Kono hinga ka tau lava maintain e Fie'ilo e whanau ke nau ke iwa wanga ke hamea. Ke whawhanga ake koe curiosity koe pako koe Fie'ilo koe. He ka taime ko aloa toa koe fo silapa aia koe mamaa. Lose interest e whanau koe ke nau ke iwa wanga mo Fie'ilo. Ke hoko ate nau. Ngau. Fefe assessment. Ai ho diagnostic assessment. Li mo ho informative assessment. Kai koe? Te tau at he ose kai koe ose bahina ose ai wike ua ho fo summative assessment. O ke pega Fie'ilo ia. Io, ko ho Fie'ilo ia ki he performance. A o whanau ako. Fefe ne au mai koe ke kakala framework. Ko pehe ko Fie'ilo ko hea anga fefe ham tau pinga ke mahino i Fie'ilo mo yanga koe tui kakala. Ilo ni he koe kwawhine. E pepa nau Talanoa i he Fiji se ko Talanoa e ko hanga pehe ko kakala o kone whakatou mao e deductive pe mo inductive. Ko tau kakala hingoa o ku deductive he ku osia e form pe mo hono fu, pe mo hono shape. Pe ko tau tui vao, ai ko tau tu haka pe ko tui ko inductive. Ka o kuna whakapofonga ina e Fie'ilo. Ko taime u tau Fie'ilo ai. Taime u ke Fie'kai ai uha. Pepe taime u ke Fie'ino ai. E anga fefe hau ilo ko papaki ue u tonu mai. Koe nana mu. Tonu a... Ai ki rangi u tonu lahi ni whahanga whakalaki he taime koe. Ni whakaya whika koe au. O tau ngau aki ho tau ngahi senses. Ke ne whakalato e tau Fie'ilo. Koe tui kakala. O tau ngau aki ho tau mata ke tau tala ko whee kakala o ku. Whakaoho wha ko whee kakala o ku eiki. Pe koe ngata ai. O ku tau toe ngau aki ho tau Uhiua whanga he Tongatapu. Ke tau tala me ai. Ko whee kakala o ku kino i whie. Fefe Talanoa. Fefe e tau ngau ake Talanoa. Fie'ilo. O ke pehe, ko Fie'ilo yo. Iyo, ko hina tau whaia Talanoa ko tau Fie'ilo ke mea o Fakakaukau ki ai. Ko hanga e Fakakaukau e motuana, mo hanga e Poto. Ke tokoni mai. Te lia na lava tohi ea tau ki fwoi pepa. I he Fakakaukau Fakaako. He kuos mahino i loe me Poto. Pake toi we i ia. Fefe o Poto uat. Ke ta ngāo ea ki Fie'ilo. Pe kai ngata pe hono ngāo ea ki whatotoro. Ngāo ea ki loki ako. Ko kai pete ke lava tau ki Fie'ilo ai whātau. Ngāo ea ki e ngahi methodology ke ne hanga ai e Fie'ilo. O si hoko ho o i pai a gau e very didactic. Kai ke ko ho i hange pe ha o malanga a ta pe ko ni. Ko hinga e tau hanga promote ke tau ngā unu be me he teacher centered ki he student centered. Hei kai lava, kai ngai tui e modon, hei kai lava e fo inga unu ko tau rei hano talaki ni tau ene fiha ia. Te ke lava ia. Ko hea anu hinga. Turo. He koe ke tau hanga e tau tolo cultivate ai Fie'ilo i loki ako. E anga whewhe ha tau engage whanau ke nau ngāwe i a te nau tolu pe, student centered. Koe tau hanga ai e nau Fie'ilo. Whanki imfonga o tau ngāwe e ke whaka ai e nau Fie'ilo. Ka nau lava o ngāwe e te nau tolu pe. O koe kai koe poini pe ia, ka au whare pe mo ngahi me a ia.
Rea ngai e whakaukau. Whewhe e tau mawahe koe ni me he objective ki he learning outcomes. Koe objective i tau tala ha mea ka koe tala tato sio ki ai pe ala ki ai pe o fuafua noa ia. Koe uhinga e tau mawahe e ki he learning outcomes. Se kua sfotu koe fo ilo e ke te he. Ka tau whenga rewa ki ai. Whakai ai e Fie'ilo ki he fo ilo koe. O tau si ilo foke tau tau. Ilo ea me Robin mo soflis mo whailo koe tahatanak mo e taha o kuua. O si ilo e. Ka ea re ka ea ka taha koe ni ilo e ka tahatanak mo e taha kua. Wanga whewhe hono awe re ka ke au. Ke fo i moni koe ea. Ka koe knowledge. Hanga koe kulau. Koe Fie'ilo. O ta awhi foke tau tau. Rikai koe. Tuku o Fie'ilo. Al tangutu ki laro. Ko whenga perception ni e nei ohi, be mahal be kāinga me ko one of the philosopher ko Agustino na ne pehe tuku e Fie'ilo e ko anga hala. Ka wiga. Ko no hinga e was ilo foki he to tahe ulahi a kita. No sma we for knowledge ko e. Ko ala ki tika tere e vela I ho ni ma ko vanga e Tongatapu. Pe ko hinga e ne ta awhi mai e reka ko he ko ne ilo e. Koe Fie'ilo. Ka koe koe whainga me ege ni hanga ta ofi e ki tau tō. He koe Fie'ilo, pula he kau pālangi unau mate ki nau tō. He fo I Fie'ilo a tā tāke. Unau mate, kai tukuange mai ola e nau Fie'ilo, mo ui eka kai tō lai. Koe angai i tapou atu ka te mo tō, Kauvai-Ha. Mo tokon mai. Ke tahanga whaai ai e Fie'ilo e whanau. O kai ngata pe ko whainga filosofia ke whakatangut mo whakawai e Talanoa Fakaako. Whaka-research. Ka koe whaunga ke whakai e tau ngā aue mo e tau whai ako. Lewa marangkau te kauai. Kai te mai ki mea pe taha o kore atu. Ka paku mo ilo ha taha o Fiako. Toketa Accountancy. Ako uhinga e ni o ku saia GPA, ka ku ne whemau hataha ke ne supervise. Kaya ospe ni pa ka taku skutak mai ke tea. O hen mo hoku hoa ko administrator e waa o e waa tau tai I University of Otago I he puku ke Pacific Health Science. Ko ka wako whai toke tā ko toa pe o Fie'ilo o tako, she is the point of contact. O tau whiwhia ke tau mau ha kau Tonga o siako e au Poto le wha Tonga. E wulahe ni tari kau haa mua, kau sai pe koe haa mua. Maro. Kaya kung kada ko one year zero, malo bang no from mahin. Oh, malo kena kaya Korea mari. Nanti ada Korea kan? Korea bagi Korea itu, Korea ele da bicara ako. Susi kami baca baik. Koe ne peta hai na dare ke komentai ko. Koe le foto do ka to. Ai koe do tau. Lawa fi tau ko tau ya mo ya. Ai ka na u do sai ni mes. O kai ko no ko ngai o fena mas ni ai ke no. Ako foto ko ya me a hypothesis. As ko ya ka tau no foi na hypothesis. Ka tau kum e mama ni e teira. E te ne lava ka collaborate. O ki mahalo ko e. O pai ki pe e ko ha. Tau te ko ka nga mea ko o ke o mai. Ka framework ko mo ka sa. Ka po e ka ui a te feature scientific method. Me ko pa science. A
kono fotu koe hypothesis, kono ngā koe hypothesis koe tau mahalo ngai ko mo'oni pe ika. Ka tau kumi ano whaka mo'oni pe lawa wake ka wama establish e kai koe hao. Pea ka paulea e lawa waka papu e kai koe hao. Pa ui e mātou ki mathematics e ui koe fio. Ko hafo I statement e kai koe hao. Angai koe koe statement koe tapa tolu ko toa pehe ko UX. Ko tāna ki kātoa ko kuri kia te awa. Ka mea tau e me pehe he ka mata anga, wau ki a honi e pehe e pehe wau. Le vai ngā mea e taha e ea, ko kui pehe ki kato ngā definitions. Ai le ngā definitions le, angai koe mea tō kasi e tiksi nā. Koe foto upe ngā hi ea ai muna Uhiua. Te lawa ke tau whenmai no atu koe tau uinga koe mea koe nana pā. Koe mea koe koe he pio. Ka koe anga e, koe au si ai mo rana me mahare. Ai kehe o mea. Ai definitions on the field. Ka koe mea loko wau ki ai koe. Ke whai nui no mea e. Muto whai apa ko tā. A te nisi ko ai. When I get here, the theorems, they are ordinary. The definitions of man-made. Again, the digression to the end of the level, if you're not the one I mentioned here, the curiosity of the women of the living, how was there no place to all this? I have a thousand more people about this. Where the mouth. Malo itu bayi, boleh toko ni apa itu, kali ini semua. Kalau kalau itu kalau toko dia tadi. The expert kako malo abit failo. That is very true. Okai pe ni ko do pe ni ko tam lo ko ni ha ko nga ko ni fi poto I he me ko ai te tau sia tu e ke pe notify ni fi poto ko o tau pe he ko o sai no fi poto ko tau pe ko o kovi ka ko nga tala fakatala Talanoa ka paule ba ha fo ki fe be no align ko pau ke ilo. Pero o ngao e ke Fie'ilo ko ia ma o Poto. Pete ke hoko ngao e ke ilo o Poto ko ia ke hoko lewa Poto. Aia o whenga tā ke vete anga hano construct pe ko Fakakaukau pe pehe ke Fie'ilo pe Poto. Pe ko tau pehe Fie'ilo pe ko ke totonia ke pehe. Aku mari po ni mga foto mai. Tuton pe ke Fakakau mo ia. Talanoa. Fie'ilo. Ano, question ba? Yung te mo ta kay ki fe Poto. Kuya. Yung sensitive. Dahil mari ka na talata. O mo fasi o Facebook ah. O ale pe ko live ha ke tokota. O Talanoa mai he me fa accounting ka na ke accounting ia. Pe ku Talanoa mai he me fa fika pe ku ne hanga ia Talanoa mai hai ku hai. Ke te ku mahar ko fi Poto ia. He ko ke ma o foi ilo totonu. Mo foi Poto I totonu ka ku ne ngo ia te
Tene lava fai ha Talanoa, pe ko me pe koko, ko ne Houmatetefa social media, o fai ha whainga tāno ka whainga tōpiki, sia tuka ka kai ke uhala. Mahal ko fie Poto, te wanga Fakakaukau. E ta whak negativi. Tone of language on the tala ke he. He ka pau te beat ilai o ke fie Poto tole rei pe ya. Tau le pe wene Fie'ilo ko Fie'ilo me ke ho. Pe ka pau te beat au ilai tuku fie Poto. Tau negativi le vai. Te me ku e tau ngai whaka mamafa. Tai critical marks. O ne hanga whaka whai ke he e ngomea. Saya ko Uhiua e Uhiua, na te hau mai ka mai kun ka kire ko Fiji se sta politika. Tu ha ko foi le ko foi topiki ko na. Ne Fie'ilo ko sta politika. Saya ko pa ni na ke fie. Saya ko ke mai ko Fiji. Ayo ko ni para pa fai no ni nai. Tu un filósofo faz. Vaya ni a politica, a mí, luego una militar, no me. María o Feu. He mai no benda ke fai aku ya. Ka te whinga pe ke tari ho Feu I vilai. Ko reality e nei pa my perception, pa my perspective a out. Ke he perception ak mo perspective na Talanoa tuai. Ai te ke lava ko pe mai I ko Fie'ilo e o fa portkare. Tonu ko he ko perception. Pa ke hanga fakala. Ontologically, your reality is right. Ka te pe atu e au. I ko Fie'ilo e ko me Fakakaukau e humanistic. Pato don pe. Fie'ilo te mau. Fua kon ko sta ba ko hala ni ta ko fua ko ko ya na ni na lo. Ko tu ko ni to la ni o ti se ta Fie'ilo. Si o mana ko Time na ki fai ako fika form fitua Sofia Mautolo. Kena ne hanga e define fika. Mau ilo pe he ka tama ko ni kum na ko fai ko fika to pe na to ria ke. Mal ko me ko be fika ko na. Kage. Pe he sofrisi ko fika ko te alu ke lo ka po uri o ku me ai hapusla nuri uri ka ko ke hapusla nuri uri ai. Pa ko no fa fifiri, ko ha winga ka te aloi ki halong ka po uri fa fa la ve to u. Ko ha winga ko pusila nuri uri ai ka ke pusine hina ke te alu sio ke te ilo, ka ke he ai a foki big curiosity. He ka ke lava pa ya ko ha tali. He ko hata mau te lava tala ka pa ma na palo fita na us. Tala te funga. Ka mahalo ko ho tali ko ho vewi o me fo ia ko ha funga.
Ai ka pa te Fie'ilo ki ha mea koe ki te tafo ki pe ai. Pau ki ai hono founga. Koe motu ani. O ku where ngai founga. Where ngai founga. Pe moe loto. Ko te loto akpe ke te whekumi ki hawhainga mea e mau ia. Ko manatu ia e rea te broadcastanga nani pehe. I loki aku i loto he. Ka pau whai ange ku ke pehe ku tāpune matapa. Lot ka sihova e hanga sihova whakaawa e ato. Ma ko tu koe whaunga te whoki pe. I tau pehe whoki koe ilo, pai poto, koe mea ia e o tua. I hanga e tau tui whaka Tonga. Whainga reality whaka Christian a Tonga. E ke he reality e tampalang koe ke tui e ke tua. Aku te whie mao ke te hoko atu ke au ke hawhainga tuunga. Te whekumi ki ai, pe te Fie'ilo ki ai. Pe au e mana wahe ke tohi. Ka pa aku te tohi ka haskola sipe hongo furu tupu, tohi ki ai. E tamani mo reha mea koe fui tohi e tātāpe. Koe tu koe University of Otago ki hene programa whai Tokatapu. O koe scholarship wa tāpe ia. Me Januari ki December. Mo tohi ki ai. But why scholarship ai specifically for Pacific people. Ko ia be mahalo me to. Fora, oi Fie'ilo, na que hanga hae he o Puatoka e o indigenous colonies. Ko Fie'ilo que a o lawi con na leo na que hanga he ha na o Fie'ilo. Na ko tinga aku. Ana ke Talanoa sense. Na o fongi vale atu de o aula ki Uhiua, na ke tiki pe kawai ki ka. Kai koina. O tau 5 senses. Pea i he o curiosity ko ko te tona. Ko whakarea na aka. Like I said, is a human entity. In Fakakaukau, in existence, there are creatures. The curiosity here was the about wanting to know. Wanting to know is a human entity. Don't worry, Fakakaukau. But what is humanistic? We expect for humanistic na e kumana tu e lea koe. Ina he mai te pū koe hai nao o te kosi. Ko rena e koku amaka te. Ko monu ia, ka koia, ko Fie'ikaria, ko Fie'inua, ko Pahu, he te nao whonua. Ko Fie'ikaria, ko tō mai e ni, ko ui, ko whailea mā oi. O kaka whailea ia ko ki o mai ka nolo. O whailea ia tau mā ka nolo. E tau mā. Ai whailea ko mā oi. Ka te tāna kia me nui e te nau whailea. Monu ia. Aia ko pehe. Koe hāhaki nao o curiosity. Apa koe senses pe, o hangi kani te lawe kai, te pehe Tongatapu, te pehe o ki Fakakaukau Fakaako. Ka pehe koe tau whaine on ka kawa, te pehe o toa Fakakaukau pe.
apa wa na izin ana ala mai te pe ya o to fa ko to ha na o to ko ta ki yo si ke ne kumi ki he ilo ko fa ia ka ka to fi ilo fa ka to o fu ma o na fa ba ta ko ko fa ma o e ko ne hana o hulu mai ko fie ilo ko nothing you go from nothing ya que algo hay que cum chega que cum ilo o feria con mo on todo pouco si de moeda na tira dice que fie ma ima fala que esse é filosófico antiguo o esse termo e tal cumi a hafi né o Uhiua o pouco da feria com mo on no feria com ilo he kusio ko te tota fie ko ni hawi wala ko te o pe me ko fa ko me fa ine ine ko senza se ne fa ko fusi e ko senza si o outward te wala na mu ai kan ko wa na mu Poto Poto ni wa na mu Poto u fa ka la ba o ha me ko sio outward ha me ko hearing na sio ta ko to es terrorist ni re se na ha ka mate kata kita Talanoa gue di Fakalanga ya. Karena itu jadi kalah apa? Sisik apa Poto di Kolisi. In senses, for hearing, orang fanautama ya kalah. Orang fanautama ya Poto. Poto não dá senso. Porque deve acho que hari itu kon deve akan satu hari apa tu ha natura o Fie'ilo que mahu'inga ai na que tá chio o tahan do ma do tua o takau ba ko me pasiso kata que lavo fakala pupusi te ba no cristianeria me pego isso kalau tak film ini mereka ya, uang ini tambah. Benar dia pun dia kemak, dia tak film ini. Jadi hanya eloknya untuk buat anaknya, izin, teachings kepada dia, establish kepada dia. Koe e koe Fie'ilo from nothing. Ko hea e lea kumi whatever. Amen hau. I te lea koe soko tangata o soko tesi na tangata. Awa i whai kuka ni mui kani kuate api. One thing I know, and that is, o ko mapinga api ka te o hea nao. O pa bene tuguange atala Fakakaukau. O pa bene tuguange me akodoa. Ka he fowa tu ko he Fie'ilo o blai leva ai Fakalanga. Tu bene ni me ko bene ilo i o kunisio a na mata. O kai o mata ko. O ilo ko te ni Pahu. Ilo akan kai ko. Kaya tu pe mahal mahino pe toko ni, kaya tu pe mua ke fengan alawa taliata di kom. Ela pe ko e fui flave i pe mo ko te lava kita sio o fanongo ki hoto tafe e to. Ko tu pe mano ko uhinga ni mai ngai senses
e ka pa koe ki te lawa whanongo pa te sio pea ke tawhi e toto. O ko mahuinga ia uia o ka whoika. E tonu puke e whi me kaka Uhiua. A ko mahuinga ia o lawe koe koe whi lawe i pea moe. Koe hae whahinga. O ko tui mahara koe na lawe he urea whi lawe i pea moe mahuinga o e passion. Ke ne hanga kai te Fie'ilo. Koe ke lawa he, koe mea koe ke lawa he senses. Passion. Ai ko malanga kia i mere Tonga me wata muka. Ai loto i Tonga. Pe ko ha loto pe, ko hoto loto, ko te loto ki ai. Mo tuku ki ai hoto kotoa. Ko hame au te Fie'ilo ki ai, ko pau ke maa. Only if we have passion. E ka rohi nga mahaluk tau ke heke hea koe me whamon manu. Uwanga he Tongatapu. O Fie'ilo whamon manu ia. E kai koe, o tau Fie'ilo pe mo tato. Ka ko tau ke he. He tau lawa tato ma with passion. Ke tau ngao e ki o ke a. Ki he whainga ilo o tau pe mau ia. Mahaluk ka pa ito tokon mahata ke tali e whihui koe a ka whuika. Mano, the observation there near aku, the vai ya tu pe kagonya aku. Jadi tak aku ke na India aku pakana ki ai ko kono ki nai ke ai Fie'ilo i fa. Ai aku ia challenge lahi. Ki foi firma ko ia e ama tau tupu ake. Yo tau informasi. Ia mapende pakai ke tabu sistem ko tau tupu ake ko ai. Fumalo. Ko ke tau tai au. Ia au marah au pitu. Tapi me ato ke fa ko. No mol ke ko tau dolu. O kama tapi no tafulu no tau dolu ia ke tau ke tupu tapue. Kapui ya mwenye kama ifa. Peke lama ke excel lele ayama in our judgment wayama. Pahu ai beki ko foi pro da society. Da Houmatetefa fano ko ne ilokava. Amu tapue o di fa dia. Aya o mahu'inga ke tau Talanoa falele ya i mahi hawhama pehe o tau e hua pe mo ni Fakalanga ke ni auto o e fu pehe ka mai kia ko o curiosity ia ta mai ki o mo ki e na fitu ke foka fu ni na fitu ke mo na fitu mahu'inga o Fakakaukau tu na Fakakaukau ko o pe ko ko ni na to halu ma ko pe na hello. Poto is a very survival instinct. Every day we involve the University official. Kapag ito mahalo ko very instant reaction to nation of the international. Ito develop by kapag ito how full is the planet of the organization and I say the condition like to mind
a luxurious lifestyle. If you speculate with all your time, I'm like curious. Beautiful, very basic. Maybe the elementary level. Then now it's a very complex affair. Rồi về mà cái phòng mặt đã là tổ tá của lò tới. Cái quen ở bên Fakakaukau ốc món bốc. Cái hai hướng anh là tụt pe tàu smartphone na tu là cái Fie'ilo. Kapag bên này cái Fie'ilo EV hay tay mình có hay cả mà ta ngã. Thì cái hộp của anh này mẹ có điều tàu tuổi kia tàu qua Uhiua mày ai pe. Cái lao phố kiểu tuổi cái lao cái này phía Poto của nó ngay là nếu stang hiểu nó smart với Fie'ilo. Cái mà lo betul tay to ni các bạn mà được. Ai cũng là nhiều đó. Một con gì đó, vậy. Anh ấy cười đi. Có cái mà cái con chỉ cả một cái à. Nó phải Fie'ilo. Nó mai cái phụ nữ nó tới. Có cái Tongatapu. Fie'ilo có ý là cái mạng của mẹ ya có tầm này như vậy. Cái xưa là ta có cả siêu mà luôn này vậy. Kung nga tanawa ko may tatanto ko may ko kita na ko Fakalanga. Fie'ilo ne ko ta ko ta ke to bale. Ke te blawe ida. Fi sise ne to ta. Ba ho ma ne sayang ida ko ate. Ko Tonga. Ko la ta ha ni ko nga. Ke ke ala ki to ta ko ma la lo. Ne ne mai ne ko ni ka fu be ra te. Ba ha ko nga ko ta wa ko ni to nga. One of mistakes that are done. Que não foi comigo, não é só é não foi comigo. E aí tu não é para quem é tu é o mal é o mais que sai com ele a tocar aqui e se quer ter dá no vinha é Poto ali. Foi hai tu para Fie'ilo. Nếu mà ta não có ta cũng ia foi no onia. Ia Tonga me tava apoiar, não me tem nada. É tudo bem lá. Quando eu estava bem na Fiji, o mais que fazia que estava lá. Paling beli ya. Iya. Koe foi Fiji si koe mai Fie'ilo koe Tongatapu. Koe sai tahai. Koe ilo koe Tongatapu koe ke mahan Tongatapu ka Puatoka o Kauvai-Ha. Aku ngau me fo ki fo fatata o mai be tu hela de pe o mana tu e la be fo fo la ka aku ai hamama ko ke tutu pe ke o ha ke tu ku he funga te pile ke lava tapua tu ke mama e fa ina tu pe be fa ga o ku fere ka Poto ia o ku fere mo ka kai successful business people na kai ma hana ma dai to hena to Ai ke ta hana to fa pupu si ko Fie'ilo e mo ilo ko me pe e kakai na na wa lo ako. I don't believe in that. Te tau te foki me beta do square one. We are all human. Pe tau mau na tu la Fie'ilo. Pe ga ma fai ke tau mau fa nga ilo tau pe he fe unga. Pe tuku mai. Ke mau na simi ai. I have a 2.4. Aya, wa nga Fakakaukau na ko ha fa nga palpare ma pe ko ko he. Pot ngau kai ko ang pe Uhiua. Ka. O ko pore I moto. Mo right ha mo me. Ka mo umai o tu fa ki ilo ya. O wa te mo nervous peloto si. Ya no talanga ka fa hinga ilo to ko ha Fie'ilo o mo fai. He ko lahi ange hono o te si e waka mo tau tai ko e o ku. Poto he fai fall out. Ia pe o mautoro pe moto ka pa u funga muito e matani. Ke mea I ke koe. Koe waka lerei, mo whakaukau lerei, mo Fie'ilo, mo Fie'ilo ko mau,
o hoko ao ngā nā kai uhinga nei hoare ngai peia kua puna ia o ao ngā. Na e fō uia I hono review mono tau whakaanga I tu o whiha. Pea te hoko mai koe Fie'ilo ea publish. Pea te whai lewa whalala. E mau tau I koe he se no logo pau ke peer reviewed. Ka tau tok trust e whakapa. Koe mau whai tok tā koe ni. Moi mau publish koe ngai mea koe ni. Mahalo o whakapuna tu o nima tu o ono mai te ki pepa o tohi I atu. Pea toki hoko tāu I hono tesi mohono sivi. Pea toki tāri ki hako koe I. Koe pe maro, mahalo. Pe ko tāre toka pe ama pe kai. Mea. I think of Fakakaukau Kote siete Pate seina Ke mahu'inga Kauvai-Ha I my thinking was ia keeps going infinity. He kagapa ke bako ko Fie'ilo ko ia o te toi seina le ma ke te toi Fie'ilo ka to le ako mai. Mo to le ako mai. So as part of the human nature of ko sie ia o se onga mo ta so le ako to ake. O ka ke ninga ke te ko tau Fie'ilo te tau ilo te ko ko ma ko ia ka tau le io ko ka ke to ia ko Fie'ilo ia. Ka po pau ke tau ilo ko is human nature ko tau wa ko ke destination ko ia o to ia mo destination mo ko atu o aga te ko Talanoa ko lai ka po ke put under the table mahalo ko ia au o ko ke loto ko ia ke bahe ka me ka ilo ko ia na Fie'ilo ta ke ia ko te mau However, just looking at the dimensions of the Fie'ilo, of Taupenea, finite. The what we're looking at is arrived at the destination of the ox. Ikai. But what we are able to Mataan, the Tonga, Australia, of Rela, and the Akehia, the Fakakaukau, the Tanaki, and the Akatoria. Pero Tanaki at the Fie'ilo, we don't need to look at it as a finite journey but I'll look at it for Tamata Ana or journey Fie'ilo. But the what of Fie'ilo, where will be out of Fie'ilo here. So look at now. Ke mo lave I ve o wai mo ilo ia o kai ke tupu mai me Fie'ilo. O wai pe ilo ia o tau lava pe tau tolo ilo o kai ke tupu me Fie'ilo. Ta te upe hatu ka koe. Ki laka toa nge ki he pākingi o whakawa nge puti e kuka. Pake lue atu lewa, ara ke he puti, pake tafoka ke tawaki, o ke ilo e wai fu mango. Naka ke whakatupu mai e ka wā Fie'ilo ke fu mango tu ke tawaki koe. Ka te ngata mea e naro. Sapulis, ako kore pe ke o Fakakakai I whatap na e kamata ki Kolisi mahu'inga o e whiakoen. Kai atama mo ke whakakato atu e idea whakamalo o Kolisi. Pai e tānoa e ko iloko e kaua atu no mea ko toi pe ke ko pehepe. Kina iloko e tamasai nisia. O ko ki loa I au pe ko fia au he tala mai koe ni koe tānoa ke u senses. Mon, pakasai ni sia ke mawaki. Pia omi ke kakato, pia ngau ake common sense he nau pot tatau wha mawaki, na whihala ki kai ke to'o kakato pa ke ngā koe nonsense ka tuku e common sense. Pia tuku ai mo improve. I he viaf koe, ko fia whapau ngā e atu e interim vice chancellor o e University of Otago Tonga Iki Mafi Uele ia koe ka maha hoa
e whaponga e atu e kaunga mamahi i ako i Tonga. Ai tare kita e USP, Dr. Robin Salhaver, kau maa whailo mo e kau tangata, te ke kau pepine, kau ngau e kātoa i University, kau whaiak, mo e ngahi waa keke, pe roki e whiawhia, o tau ngahi tokoua koin, o ke nia pooi, mahalo pe koe hau pe ko mo hau pe mo whetu koe pou mai, kau ku mau lau monu pe mo lau tāpua kātoa i he koloa, ko lava o whaia e te wahe ak, kia mo Talanoa i he te koe. Koe Talanoa i he fie, kia mo e Fie'ilo. Mahino pe kau, koe Fie'ilo i taha. Mahalo koe kovi, ai Fie'ilo pe koe Fie'ilo koe toi Tanaki i, o Uhiua. Sai e Fie'ilo ia, whakaotua pe ia. Koe Fie'ilo, koe ostalamai he mātua, tukuia, he kai ke tāu, kai ke militakia. Mahalo koe me eia e iki, ko lava pe whakamahino, ake whanau koe he japi. O ko ate whamalo mo he la, i he whakoloa ke whai, koe University of Otago na Tonga. Te kei ke tau ta, koe taimini, whonu he fie. O kuro Tonga whonu fie. Ki he lerei, moi ilo, moi ulerei kātoa. Tala mai he whakatotolo koe ai UNESCO last millennium e nau whakatotolo koe ha koloa whakaako ki tau whotu moia ki millennium fo'o. O se nau whakatotolo i he te lowest report title koe koloa nofoloto. Nau tala mai ai society kotoa pe o kuiai ai treasure within. Ai ni kou tala mai he kuiai learning i he society kotoa pe. O pass me generation ke generation. Fou i he nau brea mo e nau ngahi tō onga. Tana o mai ai koe ai pouturi ke wha learning to know koe Fie'ilo o kuia. Te kau ia he mahu'inga ai ke tau ilo. Ue pe u ilo mea o tau ke tau ilo ke he tau tupu sasa. Mo learning to do, lava o ngā weak, mo ngahi whahoko whatongia ke wha. Learning to be, koe ngahi ako nakia ai mātua, masi ai ke hokose hingoa koe. Tu ai ke hokose ho tamai, tu ai koe ngahi whakaai lerei, koe ngahi whamanatu mai fie, whai e fwoi fie koe ke lerei ai whamiri, lerei ai ho tau whono. Pea moe, pouturi ki hono wha o treasure within the society ai ako o kuiai, ko learning to live with others. Ko whamaloa tau ia i koloa o whiafkoin, ko learning to know ko Fie'ilo o mahu'inga i Tonga. Tala petu pouloa, au Fakakakai e masiwa ilo. Wai ilo o koloa i a Tonga, ilo o wai o tua mo ui o tau lotiani. Ilo o kuiai ho tau ngahi tamai whae, mo tau ngahi Iki Mafi. Ilo ho tau koe tokoua kita, ka uea ho tau whangaki tū whawhine, pia moe, iai moe whakatokoua, moe ilo moe whatongia. Ngā ilo lere ia mo ui, lere ia tau society. He taim koe neu tau whae langa whonua mātonga. Taimiri ho i he ni iki, koe langa whonua tū loa, o whae ia i he langa ai tau tangata koe neu kei tupu hatu. Koe whiwsa o e University of Otago Tonga, koe ka wako koe ni koe unau iloki ako. Mautolu, o ku mau whakatoa la a. Pia ko ki mautolu, koe whakaosi osi. Pia tau pe ke hoko e maunga tala. Pia mo maunga whakatokanga, pia ko mau loto ka atoa, o ke tokoni lahi o ihe ni he pōni, ke whai ai whakaloto lahi ko ia, pia mo i pōpō. As an example, nā ki hen i he system, fōu me tahi, nā ki talamai kua e lopin te ngata pipangai, o skoea toi fōu ko ie ki Kauvai-Ha. Nā ki ia i he reality o Tongani.
Pake haa wai. Fou katoa ke pe sisteme o ngā aua pake toki ala ki mui. Pea whawhiwhia hao whoki mai. Ke whakamooni ki he ngāhi ofewhini mo ngāhi whoha goi mui o malala pe ia. Koe koloa ia o osi heni. Ko koe peke ke fie ki ai. Pea ke oa fie ata pe. Pea tae ngā ue. Fie pea ngā ue. A lerei ko ia. Ko i ko lerei a tene whakalerei koe. Whalerei mhukau ngā whono ngā. O wea pe mo i ki ho i manatu ia na ulaki. Pehe pe ka afa. Afa, ho whakotu unua ia ho kuhingoa he poro kalama ka ke si i mai ka tea. Ke lau koe toke tā nifo koe koe anga koe ngā oe mo umea whewheka ku ke ilo pe koe. Ke mawai loto lahi te unga. Ke ala tā vāre holo pe. Tā e paha poaki. Koe mihe palovea koe taurea tonga whoko wasi ai whaka niu a whoko. Ke au koe Fie'ilo. Koe wha eke, wha pehu i koe wiritaki ke ilo mo maua. Pea ko wha manatu au ia ke ngā oe ko ia pa wha manatu ke tamaiki. O sai, kai whakatoa ngā ipe. I he nofo oa nā fu ova. Ai kono whakarea taha, Fie'ilo pe, oa Fie'ilo. He te ke hoko ia o pehe ke tae mi ngā, ke tae nana, tae ufi. Fie'ilo pe, ka uiai pe ai ketesi, en decency. Ke whai a kai ke merino e tau nofo, pe a o ku lava, whai e whi tauhi aki, e tau whengau aki. Ki ha Tonga koe niko o tau pehe Tonga o tuuloa. Koe Tonga o tuuloa, o koe ki whai aki pe ia ai whahinga. Mi viri koe niko e curiosity. It's more deeper than that. It's the passion koe nai whahau whai. We strike passions ia nā tolu. Ka nau hangi koe lau koe wholofola na lau koe whai whikau koe nai vilai. Te nau rere ta hela ia. Te nau whai penga hi ngā ue koe mo i kai ki ongo i haongo si e taha. Ia befo i Fie'ilo taha ko manat ki ai i he kontek a tongani pia mo civilise weste. Ase tohi noa a Kapten Cook. Taha ne ngahi folau hake me Nusila, ki Tongatapu. I he tawhit fit tolu ko tawhit fit wha. Ko hau me Nusila ki he. Pea kune pehe, hau matang nerei, mahal koe makana nau hauai, koe whana tolu, una e la whana tolu. Pea na nau koe matangi, na nau hau na tolu he, not e taha ua. Not e ko miles, o kauia he wawe. Ko speed yang mahenia ko, ulere a koe ni koe o toanga o wha ki tau atua ki apai. Nā nau lere mai ko ia, pēnā ne koe ne observance, pēne hiki kohe ne tāori, nā si o mai, o kuiai e ongo tau mua ua, ongo ki waka e ua, o mawahe hake me Tonga, Tongatapu. Mawahe ko ia, pēnā nau Fie'ilo, koe ne tohi nā nau Fie'ilo, o awhi mai ongo waka e ua ko ia. O kulotonga lere mai he noti e taha ua ki Tongatapu. Pea lere ate ongo waka e ua. O takai i tu o ua, ai waka koe na lere not taha ua. Ai koe observation koe, pea na hiki koe Kapten Cooki. Na anau Fie'ilo mai ke he waka, pa nau lere mai o takai, ai waka. Pea nau, au nau tōruia ki he Tokelau ki ha amoa. Whika e lewa he kausai nisi e, ka pau, nai pehe a wind technology a mamani, a wesi te he taim ko ia. No te taha ua. Koe waka ia koe, ongo catamaran e ua koe, na nahanga na tolo o takai i tu o pa na to tuk off tu tano. Tana koe wind technology a tongani he taim ko ia. Na e taha ua e, o kui he ua ua ke ua wha a speed koe. Pa mahalo atu, ngari pe mahino, ko hau me he Kauvai. Na iai foki pehe aku ka iaha foto si la patu i manon. Mahino na iai wakalau tala. Na iai fuanga waka. Mo ngahi anga ngahi waka i ha ano he tau.
Pia whai ai hono whakalerei e ngahi waka kanau toki. Hoko atu e whona. Na e sai e Fie'ilo. Tau Fie'ilo ki tua ke tau tokoni. Kou whakotu a pia koe. Tau toi Fie'ilo pehe na iai pe ai ngahi ilo. Mo ngahi koloa ai Tonga na e oswhaia he tau ngahi mātu a he koe. Ai ni koe na lame ki ai koe indigenous knowledge. Pe koe traditional knowledge. O kui ai mo ngahi ilo koloa tau whamapea ngā ia pe na more ngahi ilo ni koe kai koe ke hiki. Kau ke iaha kakai te tau ala mak mai ngahi ilo mo ngahi koloa koe ia ke tau tuange ma ai ka hau. Ngai whakatotolo e pore i mo tolo ki ai e Toketapu, whanawa, we owe future generation something good and something bigger. Tau kei tau he taha ai University of Otago Tonga he taimi. Ta o te tau hange o tau manawahe. He tau sio tau tolu ihe kua iri na he osi ia ipe ngahi ilo mo ngahi poto ai kakai Tonga na es Fakakakai i ngai Poto i mei mua. Koe ui he konau tolu na nau no waaf pia mo natu. Koe mahu'inga nge he taimin o climate change. Ngai pore ko ia, ki tau tepin ki he ngai traditional knowledge. Pamalo atu ik i he koloa mahu'inga e pōkon, wahe he taim koni o kei fie, le rei fie lahi ai University of Otago Tonga. Koe ngai fie ko ia ki ha le rei maatonga, ki ha whakalaka au kōwa. Ma o whalai atu ati koe ik, ka mai hoa mo ngahi whakako patongia o ku tū mai mei mua. Kia mo tawange ki whapupuru mai kohe o tua masma. He whamaro atu Robin, kau mai toinga IVC, kau whai ako hono kātoa, kau mamahi iak, whanau ako, whamaro atu he lawa e tau porokalama o e pōkon, tawange o tua mafi ki whai tokonia ki mautol, ki hanga aonga mai whamiri pa mo whanua. Katau whaos, o tua mau whawita ia ki a whiona. Mau ikuna polokalama o e pōkoi. Pai e mau whewahe a ki pia toi hulu i mahino mai ai koe whau whokia a whiona. Ko koe pe o wharewerewa o pūre he university. Mau iai, pia moho poto, moho nau ia ene tai maha kurea, tai maha aua e whaenga tangata. Mau whawheta i repu whawalo ke a whiona. Koe whau ia a whiona, na ke tuku mai pe ngahi koloa ko ia. Koloa ko ia ke mau nofo aki, toko nia ke maulanga o e whamiri, toko nia ke maulanga o e sias, kolo pe mo e whanua. Mau whawheta ia e eki, koe tamayo eki koe lava mai, mo e fia, ke whaha whakalotola, ki he kakai na e tupu haki ai, ki he whanua na e neongo, te mo mamahi. Ke te whai hano tek, Pātolak, whai ai ako i he taim koni Whotua University io o malawa noa ane kotoa pe kau pia mo a whiona. Mau whawheta i mo whamalo eiki. Tau hilere a whiona ku Kauvai IVC pe ki he tarekita USP tongani kau tin, kau pureak, kau whaiak, kau mau whānawa, pia mo mau ngahi kāinga, ai ngahi o whewhini, mo e ngahi whoha, au mau hen, koe kau mamahi i aku, mo mamahi a tonga. Mau kore hao keresi, mo tāpua ki, āwe hao ki nga tō mo nawa, ki ho nao ngahi nofo anga, ta ki whai ai pe ho mau tāpua ki nā mon toko nia, i he mau whanonga, i taimi ke mau hokos i tāni. Pe mau kore kātoa ngahi man, ka ke tō kore ia toi waf peo siso kalais ko ao, kako mau wha mo ui. Amen. Malo.